U Srbiji će uskoro biti moguće da se na osnovu DNK analize utvrdi vrsta i doza terapije koju pacijent treba da koristi, čime će se izbeći situacija u kojima pojedini pacijenti ne reaguju na određene lekove. Gost emisije Srbije online je dr. Oliver Stojković, Institut za sudsku medicinu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ovo je nešto sasvim novo u Srbiji. Šta znači ovakav postupak za pacijente? U ovom trenutku Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za sudsku medicinu gde ja radim su rukovodioci, odnosno organizatori jednog naučnog projekta čiji je cilj upravo to što ste rekli, da se formulišu takvi eksperimentalni pristupi, dijagnostički pristupi ako hoćete, koji će pomoći da pacijenti dobiju upravo onu vrstu terapije i onu dozu konkretnog leka koja će tom pacijentu biti blagotvorna, a koja kod tog pacijenta neće izazvati nikakve ili će smanjiti te štetne efekte terapije. To praktično znači da ćemo sprečiti onu situaciju koju danas imamo u medicini, a to je da recimo 70% lekova koje pijete za krvni pritisak su, nažalost, neodgovarajući u smislu da određenim pacijentima ti lekovi ili ne obaraju krvni pritisak ili dovode do brojnih neželjenih efekata terapije. Takva je situacija ne samo sa lekovima za krvni pritisak, nego i sa lekovima za smanjenje holesterola, sa citostaticima, ako hoćete, i sa brojnim drugim lekovima iz praktično svih oblasti medicine. Mi danas znamo zašto je to tako. Znamo da naš organizam, da organizam svakog od nas neke lekove može da metaboliše, a neke lekove, nažalost, ne može. Farmacija pravi lekove u odnosu na prosečnog čoveka, ali niko od nas nije prosečan čovek. Svako od nas ima neku svoje posebno lično svojstvo, pa zbog toga ja, na primjer, mogu da uzimam 10 lekova, 11. lek će na mene delovati na način koji je suprotan onome što piše u kutijici sa lekovima. Mi, dakle, danas genetičkim analizama možemo da odredimo koji čovek za svakog konkretnog pacijenta da li on može ili ne može da metaboliše određenu grupu lekova. Naime, svi lekovi koje mi uzmemo, koje popijemo ili na drugi način uzmemo, nakon što pređu u krv, proći će kroz jetru. U jetri se ti lekovi, kao i sve druge toksične supstance, detoksifikuju, razlažu se, metabolišu se. Mi možemo najveći broj supstanci, moja jetra ili vaša jetra ili jetra bilo kog vašeg pacijenta može da obradi, da metaboliše, da razloži, međutim, neke ne može. Genetičkim analizama mi upravo možemo za svakog od nas da odredimo koje on to strane supstance, uključujući i lekove, ne može da metaboliše i u tom smislu koje lekove bi, dakle, trebalo da izbegava, budući da upravo ti lekovi kod tog pacijenta dovode do toga što mi zovemo neželjene reakcije na lekove. Te neželjene reakcije na lekove mogu biti veoma različite, od trivialne stvari da taj konkretni lek, na primjer za glavobolju, ne ublažava glavobolju pacijenta. Međutim, mogu biti i dramatični. Mi to na Institutu za sudsku medicinu najbolje i znamo. U nekim slučajevima reakcija na neki lek može dovesti, nažalost, i do smrtnog ishoda. 17.000 ljudi godišnje u Americi je hospitalizovano zbog tih neželjenih reakcija na lekove. Ove naše istraživanja u tom pravcu i idu da smanje broj pacijenata koji će se obraćati lekarima zbog neželjenih reakcija koje imaju na lekove i u tom smislu se nadam da će ostvariti ogromne uštede u našem sistemu javnog zdravlja. I dobro, a sad, koliko je ova terapija uobičajena u svetu, u Evropi i u svetu? To je, da, odlično pitanje. Za neke konkretne lekove je uobičajeno na takav način da njihove osiguravajuće kuće, zdravstveno osiguravajuće kuće pokrivaju troškove ovih genetičkih analiza. Na primjer, svi pacijenti kojima je ugrađen stent u srce, nakon te ugradnje, da bi sprečili trombozu tog stenta, moraju da piju nekakve lekove. 30% pacijenata koji piju taj klopidogrel ne mogu da metabolišu klopidogrel na adekvatan način. Upravo za taj lek američka Medicare, osiguravajuća kompanija, plaća svojim osiguranicima da urade genetički test za klopidogrel, ne bi li sprečili
pojavu tromboze i na kraju krajeva sprečili smrtni ishod kod tog pacijenta ili umanjili svoje buduće troškove za lečenje pacijenta koji je prethodno neadekvatno tretiran. Takvi su, pored klopidogrela, takav je slučaj i sa lekom koji se daje ženama koje imaju estrogen receptor pozitivan rak dojke. To je jedan lek koji nije previše skup, daje se u ogromnom broju ženama, ali izvestan broj žena, između 7 i 30%, zavisi od populacije, ne reaguje na taj lek. Znači, mi ćemo, ako uradimo analizu za svaku od 10.000 žena koja danas u Srbiji uzima taj lek, mi ćemo otkriti tih 3.000 žena koje su lečene, a da to jednostavno njima nije blagotvorno. Za njih ima drugih lekova. Dakle, ove se terapije koriste upravo, ove se dijagnostičke procedure koriste upravo za one lekove gde mi imamo zamenu. Znači, možete davati ovaj lek ili možete davati neki drugi koji se metaboliše jednostavno drugim putem. Znači, ovim analizama u ovom trenutku se ide ciljano. Ide se, čovek pije Plavix ili čovek pije, odnosno žena pije tamoksifen, uradi se konkretan test. Međutim, vrlo skora budućnost je da praktično zdrava osoba uradi svoju, ajde da kažemo, neku vrstu genetičke karte, gde pre nego što se razboli, pre nego što prvi put ode kod lekara, ona će dobiti spisak lekova koje može da metaboliše i koje ne može i prilikom davanja terapije pokazat će tom svom doktoru tu knjižicu. Doktor će na osnovu te, praktično uz jedan jednostavan algoritam, ako hoćete, pešice ili kompjuterom, uspeti da odredi najblagotvorniju i najefikasniju terapiju za to pacijenta. A ko bi u ovom trenutku trebao da uradi to već od pacijenta? Kome bi bilo preporučljivo da uradi? Vidite kako, u ovom trenutku to su dakle istraživanja koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, sada je to Ministarstvo i za prosvetu, i oni su to su besplatni testovi u smislu da se nama javljaju ljudi na Institut za sudsku medicinu, javljaju se pacijenti koji već uzimaju razne terapeutike. Ovi testovi koje mi razvijamo, 80% svih lekova koje u apoteci imate na policama pokrivaju. Dakle, nije preterano važno koji tip leka u ovom trenutku pacijent uzima. Iz razloga koje sam rekao, a to je projekat je finansiran od strane ministarstva i u tom smislu ovo nisu za sada nikakvi dijagnostički testovi. Rezultati tih analiza mi očekujemo prve rezultate već do kraja jula, neke sledeće do kraja ove godine. Kompletna studija će biti gotova za 4 godine. Ali ja se nadam da ćemo mi i sistemu zdravstva i pacijentima već krajem jula moći da ponudimo prvu uslugu tog tipa. To će biti upravo za klopidogrel, za taj lek za trombozu stenta, za varfarin, to je jedan drugi lek koji se koristi u praktično, ajde da kažemo, razblažavanju krvi, sprečavanju zgrušavanja krvi i ovaj lek za tamoksifen, odnosno Nolvadex kod žena koje imaju estrogen receptor pozitivni rak dojke. Da li sam ja dobro vas razumela, pokušavam da ne uđem u srž problema. Ako se jednom uradi ta DNK analiza, ona se koristi ceo život? Upravo tako. Dakle, čovek nosi svoj genetički materijal tokom čitavog života. On svoj genetički materijal predaje i sopstvenoj deci. Mi analizom jedne osobe, bilo da ona ima 5 godina, 15, 50 ili 85, možemo da ustanovimo kako je njen genetički potencijal da taj konkretan enzim razvije. Naravno, i ovo je veoma važno reći, u svakom slučaju lekari su ti koji daju pacijentu terapiju. Čovek može imati određeni gen za konkretan enzim iz jetre koji treba da metaboliše neki lek. Međutim, u situacijama kada čovek pored neke osnovne bolesti ima, na primjer, i bolest jetre, bez obzira što vi imate gen za taj jetrin enzim, bolesna jetra ne može da ga produkuje. Dakle, na efikasnost terapije, pored ovih genetičkih faktora koje smo mi u stanju da analiziramo, utiču i mnogi drugi faktori. To je ono što svaki lekar prilikom propisivanja terapije ima u vidu
pacijentu. Što bi značilo da u budućnosti već kod bebe bi mogli da uradimo taj DNK analizu i da ona ima ceo život. Dete koje raste, da čovjek ima tu analizu i da se zna šta treba od lekova, je li tako? Upravo tako. Dakle, u tim knjižicama... I to bi nam uštedilo mnogo para i svega ostalog. Uštedilo bi mnoge probleme koje čovjek... Da, i čovjek bi tačno znao s čime može da se leči u tom trenutku. Naravno. Da se razumemo, u ovom trenutku je to, ajde da kažemo, daleka budućnost. Ja sam prilično pojednostavio stvar. Mi u ovom trenutku gledamo ta nekakva 3 gena, 3 enzima koji metabolišu 80% lekova. Međutim, preko 200 različitih enzima iz našeg organizma učestvuju u metabolizmu leka. U ovom trenutku mi moramo da idemo ciljano jedan po jedan, ali već za par godina u svetu, a siguran sam vrlo brzo i kod nas, će moći da se urade odjednom testovi za svih 200 enzima, odnosno 200 gena. Dobro, a se to radi sad trenutno u svetu? Da. Za svih 200 enzima? Ne. Ne, još uvek ne. Ili nažalost, ili na sreću, ili kako god hoćete. Dakle, te potrebe da se uradi za svih 200 nisu baš opravdane. U ovom trenutku su te analize i u svetu relativno skupe i ljudi idu ciljano na jeftinije analize, a ne da odradi sopstveni genom. Cena analize čitavog genoma košta nešto $300.000. To je zaista cena koju retki ljudi mogu sebi da priušte, ali testiranje pojedinačnih gena, to je nešto čija cena takvog jednog testa je recimo $10.000 i ovde u Srbiji. Tako da 2-3 najvažnija gena možete sebi analizirati i imati onda informaciju koja vas prati celog života. Ko u ovom trenutku može da uradi? Svi ljudi koji se jave na Institut za sudsku medicinu, a koje njihovi lekari upute, odnosno objasne im da im ovakav test zaista je potreban. Onda ti ljudi nama donesu sopstveni uzorak krvi, mi uzmemo neke osnovne podatke, oni se saglase da učestvuju u ovoj analizi koja, ponavljam, u ovom trenutku naučno istraživanje. U okviru te naučne studije oni će dobijati rezultate, pojedinačne rezultate naših analiza, kako ti rezultati budu prikupljani, ali praktično, dakle, čitava populacija, kogod je zainteresovan da obavi ovu vrstu testova, može da se javi, da donese uzorak krvi i mi ćemo to uzeti ga u studiju. Dobro, samo još nešto da pitam, pregled je taj besplatan ili? Jeste, besplatan je za pacijente, za osobe koje se testiraju. To su naša istraživanja. Ta istraživanja, moram da kažem, veoma skromno u ovom trenutku finansira Ministarstvo za nauku. Ja se nadam da će se i ta finansiranja ubrzati, tako da ćemo mi moći da veliki broj ljudi uključimo u studiju i da ubrzamo na kraju krajeva celu ovu priču kako bi ispoštovali taj nekakav ritam da do kraja jula ponudimo već pacijentima i zdravstvu Srbije prve te, ajde da kažemo, komercijalne testove. A ko su ti ljudi koji, opet moram se vratiti na priču, koji su nam se do sada javljali? Ne, koji su... Od koje bolesti bi vam trebalo da se javi ljudi u ovom trenutku? Ako sam vas razumela, ljudi koji su bolesni od srčane probleme imaju i... Nama dolaze i zdravi ljudi koji nemaju nikakve bolesti, koji žele da... Znači i ti ljudi mogu? Naravno, da. Koji imaju želju, koji razumeju ovo što ja govorim. Ovo je za jedan broj ljudi razumljivo, složit ćete se da... Složit ću se, naravno. Da, ali ljudi koji imaju neku vrstu sopstvenog problema, obično načule uši kada čuju tako nešto na televiziji, pa zaista se, kako bih vam rekao, javljaju se ljudi svih uzrasnih kategorija sa najrazličitijim zdravstvenim tegobama i mi njih sve uzimamo u ovu studiju, jer ovo, ponavljam, nije ciljano, nije u odnosu na bilo koju bolest ili u odnosu na bilo koji lek. 80% lekova pokrivamo na ovaj način. Za neke lekove ovo je korisnije, ova vrsta analiza, zato što za taj pomenuti lek za rak dojke, to je taj ograničavajući enzim. Tu je strašno važno uraditi pacijentu i zbog toga sistemi javnog zdravlja u drugim zemljama to prepoznaju pa finansiraju sami, znači te zdravstvene organizacije u drugim zemljama. Ovi lekovi za srce koje sam pomenuo isto tako. Znači, tim pacijentima u ovom trenutku to je najkorisnije. Da, preporučljivo. Ali mi u studiju uključujemo praktično bilo kog člana populacije jer je to, ponavljam, naučna studija koja ima zadatak da uspostavi te dijagnostičke procedure. Čovek koji
ne mora da bude bolestan, a da ima određenu mutaciju u ovim genima koje dovode do nefunkcionalnog tog enzima. Znači, možda danas mu ta informacija nije od značaja, ali sutra, preko sutra, kada bude potrebno da popije neki lek, ta će mu informacija biti važna. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i što ste ovako narodski nam objasnili o čemu se radi i uputili ljude. Mislim da je odlično pričao, ja sam se lično zainteresovala, mislim naši gledalci. Hvala vam puno. Hvala vama.